Festival Zecinske tvorčosci Veselinka otримуеше каждый рок традиційно у юнiju на лjetній bini. Međutim, toho roku, pre pandemiju koronavirusu, mušel buc otrimani poznjejše. Тогорочна Веселинка традиційно trebala бути отримана у юнiju Mešacu na ljetnій bini, jagodi vše, a z ohľadom na situáciu, znači nemohli sme ju otrimať. My še zažljem očmeljali, že ju otrimame teraz na ješeň, znači bude, tak da poviem, ješeňská Veselinka. Normalno, že še pritrumujeme všetkých predpisaniach, ktoré teraz váža. I môžem povedať, že nám i Horodska uprava za kulturu dopuščala, že by sme organizovali neškajšiu manifestaciju. Na tohoročnim festivalu prikazana retrospektiva znimkov zo sprešlih Veselinkoh, a boli organizovani i kreativni robotnji za dzeci. Tohoročna Veselinka na temu ješenj. Obdumali sme za zolju 4 robotnji kreativni. Dzeci budu farbiovac lisa, već poznejše ih budu lipac na drevo, budeme pravic dunci, coše kladze do duncoh, čiševari kompot do duncoh, čikladzeme ajvar, paprigu i tak dalje. Každe bude obdumovac svoj dunčik i poznejše budeme lipac do našo špajzu za dumanoho. I ostatnja robotnja nam bude mame virečenja i ponuknutni odviti. Tako da su ješenski kviz, znači djeci budu mušic točni rješenja položiti do odvituju cього virečenja. Hoć toho roku festival Zecinske tvorčosci Veselinka mal inšaku formu, dzeci prišli u veljkim čišlje, a organizatoreše potrudzeli, že bi im bilo interesantne i že bi atmosfera bula vesela.